Alright, kale mbandiza ku mukutu gwaffe guno gwa SML News muli omutya mikwano gyaffe najje muli mwebale emirimu bannafa batulabire bweru w'eggwanga mu United Arab Emirates, United Kingdom, United States of America, tushalinda United States of Africa kuba buli agigezaako bamunyiga ebituli akyogerako lumutadda nenga ne tugisubira the United States of Africa. 54 nations, 54 countries would make a very good and solid one. Naye tugirindira tugisabira nga bwe mugisabira bwe bateri tusanze abaana baffe baligisanga. Tuli mu inside out bulijjo bwe tukwatira bino kubiri ebiri munda n'ebiri mu kungulu. Mu episode zino biri program ya feno kitugenda okukola mu mirundi ebiri ojja kula party n'ensooka olinde ey'okubiri nja kuba mukwano gwa fono mukwano gwa mwenyo gwe mula man of different colors, different shades, but a man of power. One of our leading celebrities in police wa Uganda bamuyita Swengere nyenga nze mayinti ya Hussein Muyonjo kati honorable era nalimanya agenda kulayira nti honorable Swengere Muyonjo naye yasigala ku script eyo. One time ajja genda mu court URSB erinnya lya Swengere alisoyalingira affidavit aligatteko kuba terizitowa okusinga liri lyamanyi. Kwandiza nnyo ndala nze Simon Yanga Lutaya sebo kwaniriza nze nansagale sebo ayo oli muzibuzibu ku kasowani kuno nina ku olusoga yes lwotayenda kuvwamu lwensinga kubuulira mu mirembe n'abaako n'Oluganda abantu bangamba nti bawulira yes kwabaako n'Oluzungu olw'ebitabo tujja kukozesa ki buti olusoga tuluwe nkaaga fote tugabanye Oluzungu n'Oluganda endo olusoga nolwe lusinga olusoga tuluwe nkaaga abantu boyogeire basoga n'abasinga okuba mu nsi d'okuluyi ekyo bairo kidi tukoleko okunonereza Kabila y'abasoga n'esinga okuba mu nsi d'okuluyi wallahi olusoga bwole bwoyogera olusoga enkaaga ng'olaba etali kufunawo omunoonya kwana mu Luzungu aba omwagaana abatabuze ojja kumwagaana kubanga mulimu abantu abandi bayidawo bino ebintu by'ennimi naddala dino ennimi edaife diri wano Kirozi wano mu Central abantu abandi just bakyetaamu bwete ng'oyenda okakasa nti omuntu akuwulira mu lusoga wange olwogeire oba mu Luganda ng'olwogeire oba mu Luzungu ng'olwogeire naddala ennimi ediri wano okumpi ne Central wano mwogereko ekibi okumuvuma aida namuyanga nawe tuleke ayi ngo bwero likwogera olusoga abantu ekigeza obwedde owulira omuntu oyogera naye akati ebiki baida ni bwemba ndi kukwenda kuchawe tukoma wakiri nkoba bulungi politely nti ndiriramu olusoga tirwidi obulumi lwokozesa tukoze eki ayo okwida nakwa mama je bali muri muti eyo ndisaba kundagirira ku office ya Sir Simon Muyanga ati ebiki ni bwemba ndi kwenda kucha wakiri nkuno nyanga ndize mafubira kiki ekiri mu wakati ebiki obona oti akunomye mboti obangereze abanfire dole ati ogambye eki ati ebiki tobyenda so mulimu ebintu ze naina principles dange dentambulira kiriyo tukujja kusula wantu oba mu hotel naye agana akapande parking ati park ati yo unazo risk parking ati unazo risk aho ni waba wafana wati ati sulawo wakiri nsula ku street parking emotoka kumbali na asuname no mwitu because I have come to your hotel and then you tell me to park at my own risk. Yes. Why did I come to remove valuables from the car? Eri ekiri valuable motoka singe motoka. Laptop isimu. So eri obuntu butulina okwemaliza. Tobwenda. Tutambuza obulamu bulungi. Olino omusirikale ku gate. Yes. Wasimba ekikomera. Yes. Wata kwa masanalazi. Yes. Wata ku kamera. Parking anti at my own risk. Ayo yagana oba professor abakugunga basuzeewo ayi nga asomye ekipande kiri ku motoka ye so that it is a disclaimer by the way bwefuna kuncho nga motoka yange ezira wati akapande kako wakasomye ne webaka can you go with the car in the room I thought because you are going with your valuable I thought me ajja ku ebyo bandi tawa lugezigezi yango ino lugezigezi but I want to park at my own risk olugezigezi nze niwe tuyinza okwa tulwagayaza
aye lubalo kumprotecting nganze ng'omuntu era n'olunkumye Swengere tuli wano lwakuna tulisaba oyide ku wano ayi ng'oli kundeta lwakuna we n'okitegeere ku olwo olowooza nze tunuma kuteekateeka tijjayo batandise tejjayo batakwese tijjayo bandise ku short notice ebyo oli kubikola buti ng'ofuuse MP kuvaira bandidi kuvaira bembaire nabo kuvuira yala mu buto kuvuira yala mu kukuba chapati nze nga bandeta walugezigezi bandeta wantondo katuna bufumbo kuunema ine entondo abantu basinga okwogera kwabo olugezigezi mu radio ebusoga yiwe ni maikedi tulina olugezigezi ayinze kayimwe nimwe bensinga kwenda niwe ekyo kidi wale tufuna mu bine bitutabulanga ensi busoga yonna ekidi nti muyanga ni maikedi balugezigezi ati you know those balugezigezi buti Swengere olengeje bambonera mu distance kubanza abantu bambonera mu distance abasinga byakatandika buti nti omuntu ambonera ku isimu omuntu ambonera ku TV yanumirirwe eyo so aba baninze okumpye ina abayinze ibanga inene by Swengere era obuuza bambajwe bashamiru bayida kukobera shamiru bayida kati oyo musiramu oli kuba esimu naye ekyo tagenda kikola era waje okubandika nti ekyo bbe olw'ensonga dange bwobo endo odiwulira you are that principled mimperano butinze nakulira mafubira emafubira kubiseera biro okuleka bino ng'omuntu okuva emafubira nti nooyo amafubira ngazira ku kintu yalinga mafubira ngazira ku kintu kikyamu ife tulina kuba celebrated okuva emafubira nga tuli bantu tuti kyali kyalo abali banansoni wabuti abayaka abasawadi n'abatu emafubira nga niwe bagema omwibye yumbe ngaye bali babiri kubako we mafubira ngani wakuna kunja wakati tulina abayi betugemye kabongo bali basatu kubako we mafubira so ekyalo kyali kyango kikulirako naye mukitereziza today it is better it has improved settlements people have come it has moved I remember mafubira I remember mafubira so mafubira bugembe ebyale ebyongo bikulira mu wochidi bulungi ayeze lati yabayo mafubira twabanga bugembe ku katende nga nibo ko bamoti tuva mafubira okola yochi uva mafubira akola kukola yochi mafubira bamananti oli kuononeka but the place is now improved you nsanga ero kubona you said 60% Lusoga so we have spoken 100% Lusoga be kirungi tubaire kubya ife tukali kujja kubira ebyo yoli kwenda eba international community really happy to see you so muntu bwayenda okuta who Swengere nani born where good you where ni baba wonani mama wonani Swengere ni Muyonjo Kusaini Muyonjo Kusaini banza la mafubira we naawo ekayunga ku muyembe banza ira ku luguudo lweta butitwe bali betawo ku kyomwibi bayitirawo omwibi nga tukali bato nga tukali bato ino imusada itu yaba mufaliso na lady yaba mufaliso ne radio ne bamukubira awo ne bamutta ati oluguudo ne balutuma ku kyomwibi but bwena fuuka Katonda we yansasira nata kwa masanalaze na alufula Swengere road okulufula ati nze natandika olwetera abantu baleta Swengere road enda kujja mu bire biri fomo aye buti tuleta Swengere road is a named by town council I know aye enda kujja buti wale nali ngani no office denjamu nintazito wabukalamu so buti ekyo kyakukuba isimu nti mwami wabikani mbadde nsaba olwebyo Swengere byagaise enjire ne Serengete emanga Serengete 4 ati byoli kwenda Serengete 4 tujimpe ase baganda banaffe abasoga emanga bayitayo A4 ndi kujja A4 meaning I'm going down so that Serengete 4 Serengeta emanga okay so zalibwa mafubira mukaire wange akatotya kugwogera kuba ebadda kukuba mwaka 86 ndi mu myaka 4 86 ogwo mukaga 16 86 yes so you were mu 17 era ne kisinga nakunuma banza ira mulembe gwe nja kufira mulembe gwe ekikuluma era nsaba Mungu anambe niwe ali bayakaja ati nife encho itizoke Swengere banza alanga mwa M7 yakafuga ku emyezi 16
yaida January wazaliwa mugwa nzazaliwa mugwa mukaaga yali akafuga ku emyezi mukaaga bakuzaala banzaala yakugema bulungi sawa mukaaga ne dakika 45 mama ne yankobera mwedwalira idinda beti mwedwa ife batuzaliranga mba mulerwa banzalira wa bamwetani chala mudola twali n'abazaalisa ku kyalo okwo mu kitundu awo mudola yes mafubira awo wansi bayitanga wa muzeyi Kinvinvi buti waliwo kalina mukyala mudola yes ku mayumba ga mukyala mudola kwena kulira kwe twapangisanga that was the time that's where born so zalibirwa mama wo mwogeire okinani mukaire wange ni Nakku Fatuma Irene kubulwa iri Fatuma muzeyi ne yali muwa basiramu anti obaidi sayida nga timusira obaidi eno mperano niwe Fatuma Irene kubulwa Nakku yes chala wafumbe yali muganda edire fumbe ati yali muganda abedire fumbe bebazaala mama wange nze abefumbe obo inene so ajijjange bonna bakeze ekiyalubwa amakakuguna kwabo bonna jajja Nakku jajja era nze bampa ya walusimbi nze walusimbi ebukojja ate ebukojja akuweri abaganda bakikolawo bayire tokidi ezira mwana gwe bazaala nga mama we muganda ni batamu walina bakubaita ko ayenderie wayiwe abaganda bayidi ni kalucha liyombesa babati kati ate abaganda n'abantu bonka nibo bawasasula sente meka bakati tukima mwanyi naffe ngafire benda kuizeno aganda kukalucha tibenda gaps mu malalo ono yesenga mwegunyo ono yali yafumbira gundi rayeka y'abaana era mu Uganda mwona kabila y'abaganda ni tribe kasinze ku preserving culture n'ebintu byayo that you appreciate ngabwe bala musanga bwe bala musa ngabwe bayogera ngabwe bogera tiba bayita kintu kindi mu lulimi aife tulina ale ebigambo byatwakunganya bingi ne kigambo tirusoga ekigambo mulusoga kiba kibono ekibono ai kuba bano batuli kumpi basogolo most bona bana waliyo tubalangira ati muemere tubenda ibasumbuwa omusoga kati ekibono wankoze ku olubono tiruba lugambo is wankoze ku olubono olukunseula ate kayo olusoga singa abantu baluwa obwire olusoga luziranda ulo na luzungu olusoga luziranda ulo na luzungu bantu we baluwa obwire era iwe bino byolina okutyama okutaama obwongo kuba obisobola nze mbidi ndidi kwe byafaayo kuba nakinumirwanga ino okutegeera olusoga batambula lutya basoga baida bati okuba basoga baida bati okuba dino lula moji kuona buti lweso olubono nomwete lugambo kabire wefe sietu otambulo sietu ozwano yabano sietu wera sietu so lula moji is clearly distinct from the common lusoga use. So olusoga lwaki nkobe ntulyo ti luzungu olusoga ku kintu ekirala lulina ku ebigambo ebiwere ebisatu n'oluzungu bwe luli. Yes. Luzungu kizibu ino okuba n'ekigambo ekirala. There are several other words. Yes. Ayiri ebigambo bino byetukozesa. Several other words that mean the same. Bw'ojja ebusoga omusoga idako banti mumankulisi. Ayo omuganda azira mumankulisi alina wansi w'ekitanda. It is the same. Wansi w'ekitanda. Wansi w'entebe. Bakizira kigambo kyankalakalira. Wansi w'emmeeza. Ayo omuganda omusoga mumankulisi. It goes with the bed. Those are called mankulisi g'ekitanda. It is that. Kwa soko mankulisi kimala. Ola idi obulungi ajja wansi waki? Wakitanda. Ja mankulisi. So nolo olusoga. Emintu etwe. Emitwe. Omusoga akati emirannamiro oba mirannamuganda. Omuganda emirannamiro izi ebigere. Okay. Omusoga yakati amatambikiro yotambikira. Yes. So ini midaifene donungi ino bakwa twabivwako otuuka mu maka sa nga omuzaire okusomera n'okwo waife baswengere. Yes. Omuzaire omusaada omuzaire omukazi. Ngaye bali kuwaya n'omwana waibwe mu luzungu nibe no batayide bulungi. Ayi omwana bwavwawo nga bayira mu lwayi muno okoboti ayi buti ndija ku mutawuni mwe bali emirimo ayi sente dikoze so ayi omwana olwida how are you go sit down run. Era omukugwomu Yakobo na kulala nti bwe tutambula nga bwe tuli kutambula mu myaka gati eni myeji dio okusooka okuvaawo wano mu Uganda oderabire
olusoga n'oluganda dirimu kizibu okujja mu maka g'omuteeso niwe abasomi batya kubanga abo basomi okidi basomi nga bali kwogera luzungu nga bali kwogera luzungu nakyogera wano kizibu twali mu kalungo yagana akazi ka kano ka atani tobona ku TV bakataako muzinalo kabula oluzungu kuyomba mu luzungu abateeso bayomba mu luzungu akoti I think these people basoma oluzungu kizibu okujja mu maka gaibo abaagana nga bali kwogera oluzungu bakubawo oluteeso boogera luteeso lwaibwe efe wano wo yagana olenga alina proud ino kubanga ayikogera n'omwana wo oluzungu anga ni mwene talwi yakana kafu olungereza kale that will beat you mwana anasala oluzungu alifu wali mugasachi at that age olizalibwa naku ja kubabawo njoji oli wakusika busike oli wakundusa busike embozi ningi ate obadde tonkyazangako ndikiza twaira ku muluga n'oluzungu oli nizo doltani ngabo oli angande seruga oja mu luganda mbozo olusoga ngoja lusoga yes wengere bakumanira you cause a revolution even the baganda understand what you say so muzee yaka madam Yonjo yena ali mafubira awo aliwo so your parents are bali awo mafubira awo baliwo Mungu akabakumi the two of them yes baliwo yes baliwo za katonda baliwo okusoma okutandikira yalo okusoma kwene waliwo isomero kibalieta mafubira primary school aye mukusooka balieta kavule ng'ekyete sawo kavule olina okuba idiyeyo waigulu eyo ekyete sawo kavule wabanga omuvule omusaade ire bamwetanga kakaire yali yasoma ebyo ebyekizungu ebyasooka mwene yatandikawo okusomesa abantu ku kyalo abaana b'abantu ku kyalo not as a school ti subgrade yes. Buno lyo twali na subgrade bulungi bwansi yakikola atyo nga wazira isomero ngeri ya musasula isomero eri ali okumpi ali wakitaka primary school what's far then eyindi Pumude Estate ate yabasomeranga yona ba mu town tina wala kyonka Pumude yadi abafuni children of factory workers industrial workers I understand abakola mu government yabo so nga tujanga yoku ne yatandikira lo kunsomesa buti okutandika okusoma kwene naja wakitaka primary school P1 so you a ginger person nse netoloira obulamu bwona njabu kuwaira obubone nga buli awo oba lokidinta mu bitundu byensingo okuti okuidamu Kampala nesoka ojiti yako yaino omulundi ogwasooka okugira ddala mu Kampala yantwitinga bubi era nibuti kikandi mu mutwe emboni abone ino bannanga abalufa bentambula nabo okwegendereza locking emotoka tosanda biwamu toyogera ku simu bweru omuntu gwena sooka okuida mu Kampala anti njambe damalo naida kupota mu Kampala muno tujja ekitintale eyo eriyo ebbala eyo bagyeta batyeje twazi kitintale mutungo bina side yeye nabiwuliranga ebitundu luzire mu Kirombe eyo waliyo ebbala bagyeta Twins tidi obeka aliyo ekizimbe bakyeta ni foto agizimbe ab'emyaka egyo basibaida kidukira ifo twagizimbe eyo so idokupota mwana empota batuwe ina daife bulunaku 10 nsonda mpeza awe emitwalo 2 mwezi oti mulamba kuba kuina kuliko okulyako olina okusuula edarenti twali tugaita ni munaife yatuno nange emafubira ngamukwanti aye negomba okujja ku mwanze nwanji uliranga mwana yetu tukukumbuka mbedi amalo engaite dali na mwanze nwa dali ku ebisere nga badeta dakase musonso abe badeta ko road school ebisere bye dachi akaino ngaito gali oti gabaga tina agawuzi aganene ngandwa ku road school mfuna jini yange mfuna t-shirt yange eri ku Shoni Po nga tulumba nakani tulumba tulumba anjenwa kumbali kuno kwali kwa kabati waliwo transformer nga betawo katimba then anjenwa ngeri kule mperano tutuuka ku mulyango gwa njenwa banko bati okusinza ku over totuuka nakola ki kuyingira ayi nga banange batuuka bali kugera mu Luganda olwo bose oyambadde sinza kuboze adi baba onsati bogera ino bwe kyaiwe bakozesa maani okwogera bogera katono mwana tojja kuyingira toyambadde bulungi
nabuuza munaye gwe nalina yonna nti ate nkoze eki era munanafiirwa omukisa kyayingira ku mwanjenwa but you are in a t-shirt and a jean. Aye ku lunaku olwo baba bali kwenda biki tiddi kyabiwaino nabwire ababala balina ebintu kumbe banange baidi banange kuba yatuleeta ye mu Kampala yabaire mu for a long time so either nga abyamba ye yali ID so banange nga balina oba mu kirabu nze n'okwirayo yenvuire tisobola kwirayo kubanze ntya nze nina obutiitiize era ndoza n'ekinkuumye era obugumu tiddiwe nabutoola luzi wano okutabukira mwami Museveni ntijja okumutabukira namuze watola obugumu ate niwo watwegeresa omutabukira byono bikobye ife ebisinga twabyegera ku iwe by the politics wange iwe ni Alex Waiswa Mufumbiro. And Mufumbiro is Jews because he's younger. Yeah, when I was retiring, that's when Mufumbiro picked up. I didn't know. Nze mpa credit weri n'okujja. Nakukoba bulungi nti yanegombe so okukola ku radio n'okukola bino byenkola wele talent yalimu ni Mzee Mudofu Jamiru Kowa. Era nakusaba ko omulimu wankoti kolanga mpola omukisa iguli bawo kigambo kyampa amaani mabitirivu naye bw'okikoba omuntu ayikutandika aliko enda okuvuga emmotoka swengere gy'alivuga saawa dino ati oba tolimwendeza era n'ensobi abafuka gye basinga oba nayo ndakwedukiza comedy wetwaje olugendo katusoke tuje ku baba ono okusoma kuba okusoma kati kulimu ebitege tuje mbali okufa eri mwanzenwa tuli kwanza ati oyida mu Kampala okusoma kwa kubuusa mwanzenwa tulida kujambo era n'okusoma kwangeze na kwali mu pose ningi kwali kwa segment osomye ku leero kayido tosomye ocho eriyo gwe nali naye ku interview na mukobera amasomero gena somera mu aga senior yambuza awo nawo ngo kyasoma nje akati munange ife titwasomanga biri straight ngebya imwe mama lera alina do lera azira nze muzei wange yali kinyozi sazi wanvi munapi yawo nabasalanga awo eviri nga yakugwire ku mbaka bush yeah okubane ndulu ainge eviri ebiseere ebyo badisaire siringi bibiri omugaigaino ba muzei seba bimungu amuwe kimule kyemirembe ngera muzei na amusala enviri muzei seba jamusi sababi ai muzei sababi omwidi ntinze tidukira kuku nti obulamu bwe bwali ko obubi okusinza ku myaka jange isababi be yetwali yange uwemere nga atuletere ngoye buli mwezi twaja twalondamu yafuna olunaku nti butirera abantu mba wa amadi yakayunga ndaine ekyalo kyeta mafubira yayendaine ekyalo era isomero eryo Mafuda Primary School ne yakoba nti lifukire era isomero live mu bire byenkobye byakavule awumule mirembe isababi James isababi ndi kuwaire bimufaku yakola ebinsanusa yakola muku n'ekibi yani na mukaria yange mzee isababi efe bya politics ebyo yemwene ni Gumengo bi Frederick ni Baliya ino Gurume ni abayitasobola kubulako ni David Wakudumira abayitasobola kubulako na abawandike baluwa wa Patrick Muyingo mugenzi yes ati goba muyanga ku radio biseere Richard Gurume neyo kiyira Gumengo bi Frederick David Wakudumira ni James isababi era Muyingo okula kyangobera because I was hot at that time yakati mwana wange mbaye nkwenda ndikutya n'okukoba nina obulumi kuzira ku musango takubote nakyo wakoze ayi James isababi yes Richard Gurume Gumengo bi Frederick ni David Wakudumira bankobye nkugobe ati n'abayina obuyinza oida kubaniza bayigale radio basaye million 10 kyetuzira ewa Mungu tewa birungi yes ja era kyemba injo ko bantu kintere mu buwanike yampandikira ne baluwa nina akoti lukuze naja nakandi banomba tola mu koti na tabuka suwenge nakandi banomba bangu byata ku mulimu nakandi batwale mu koti bwakoze eki webeje mu koti manja mu koti najo okwokesa mu empapula ku Main Street yes opposite nga kanso Shabani Muziransa ali kuno niye ntwalira omusange wa Muziransa bambi ye namu wamu ndikuokesa mu empapula edatwala mu koti baluwa eno yes baba wa Kirunda Faruku Haji Siraji Kirunda mwindi baba mwindi bulungi ngatunga makanzu ngeri neri mwempisa naenda omulamusa kuna ajanso ke mulamusewe baba ndikuokesa mu ano empapula yali muwuliza wange mulungi
ku radio wavire konze baba ibango byo ku radio era bino byendi kwokesa mu empapula dino ndi kutwala bano mu kooti yankati dikya yadiringa konze nti abango bana amaina galimu yankati mwana wangu wa Mungu tewabirungi yes oyo musiramu yakoba chema yakuba akusinze ivu akusinze enku akusinza na ivu ati ni mukoti yoli ku baida kusingira kubiseera ebyo baba kali ba amani paka buti yankati guma ai kutaimu eyo yanta mu stop Haji Siraji Kirunda yes yankati na uliro obusungu nakandinda y'omusaadde ono Haji Siraji Kirunda yali akali mulamu sentened buzayi ndoza nguli ninze mulisa yanta mu stop muzira nsalize empapula ndokesemu bena fulumati yaira kabita emyezi emeka nga nkende bitanonya chemba indi jakukoba nti Mungu yakuyamba yakwaganisa omusaadde oyo musiramu oidi lwaki ife mu busiramu tukoba alhamdulillah oba kirungi oba kibi alhamdulillah kitegeeza ki Mungu bulungi wa kitiibwa ni mu bubi anti byonona nabiteekateeka ate alina byatajja kuidaa kukoba iwe ababa kubinga toma nanguli Mungu tiyachekani bakubinga nguli toli wano true nuli sirigana sese nabaminga kubatyo obuswavu nalengedde olugudo lwakatende gatinda yenja nabitandeka isaba binali mwenda ino Didi bakuduma yali mulamoji munangitisano iko mulamoji ofuka meya gulume nali musakira amawulire buli wamunja na musakira mwenda ino gume mulamoji munanga abalamoji banange bati babiri bekoba ina kanti ikyano lwekyo kyogwa cyane but these people my people enga bangola kintu ekyo nabetanga bayise kulya so nekyo obulamu Mungu ati wabuteekateeka tubairewa so ati ebyefengeje tweyagaine musoma mu primary omusomi n'omusomesa tetufuna ku mboze eno ya munani iwe ndo izokwebona wano ayo tekegeza okunonya Simon Muyanga Lutayi nimo munkobera buti munamperano buti iwe togwa level abataidi nabasobola okuba nti Muyanga yena aye ife tuyidi baleke bakuvume abayidi ebituufu tuliyo ate abayidi ebituufu Katonda tabatawuni boogera buli saa oyagananga babi waliwe yankobye that abasoga kale tugamba namweta naye Muyanga namweta nojera naye laganya okutegera nakandi this one I read and laugh that very good abantu era ninzi nabakendeza ko isomero ya primary yes mu Wachitaka primary ojimala mulembe gwa isabiri primary najimala kwa yawo nakoma ku kibina kyakuna isabiri yali nambise kuduze oba munonya yavuganga kasu kutakati inamu aliwo namwagana duze wanya ndakujamu noni namwagana ndakujamu namukubira bwa jambo mperano amasomero ageira bakubanga ine emigo true that ere Wachitaka eyo nalumukayo kale na saba banchusa twali ebiseere UPE yali ekali kuidera na twasasula ngomuntu wa mlane 15 ayinga mafubire etandise okufuuka isomero kayina ajaawo mu kyokutaano nasoma buti nga negomba okusomera ku mutawuni olwo eyeidinda gye wegomba eidinda ng'abaana abatubita ku kuncho ati nja kusomera abajanga ku Victoria njire ku Victoria Main Street nalamba Main Street ananga owulira obulumi akanti be naja nakoba muzeyi nti oba otunda ki namba nje nsomere ku isomero eryo mutawuni awe bya UPE ibiri maze byatandika awe myaka mitondo gitinze najeyo oliko wakinyoza omusazi w'ebiri era naja baba wange kayo omwigo gona yagane kumpumu destiny weduze Wachitaka yovire kutire omwigo gona yagana ale muganda wange bakudunda omwigo Mr. Moya obali omuzada we it is no longer allowed Mr. we need to debate whether it was better or not awo nasomera we kibiina kirala kyonka akoti akanti be kayina ira ye mafubira awe nati twali tuzirana center by then eya UNEB era batukungania awo twakoleranga ku town hall ebibuuzo nga tujja ntukolera
mu primary kyafuna ku mukisa gutyamira ku isomero era ni mu secondary olevo era wona twali tuzira sente era twajja kunankani ku stewall awo so naira ye mafubira wange ngavaawo natandika senior 1 ku isomero baliyeta superior college lyafaawo erya mwami Nkobe Nkobe omwidi ayogerera mikolo ali mu kibiina kyaifa abogerera emikolo mwami Nkobe yalina isomero nga lyamaani no eri abantu abaweddere okuva ku Gajinje SS Butiki n'Agandi so yafuna abaana babamufuna mpola ndo kyaduma ku luguudo buyire tutunda sumbusa mu tawuni ku Kibaati tutambuza kodi busunsulo mama atungango yayi ku weekend tumugemera ku omugugu abo ife yatukunganya twasomera wa eri afaawo nasomerawo sini yasoka eyokubiri era negomba kayo okusomera mu tawuni naja ku Mpumude High liri awawo I know the school naja ku Mpumude High yaye nga amasomero agamaani mangi Chira college Chira academy Chira academy yes yali ya A level ya yali ekali kutandika kweso Chira advanced school of advanced studies awo jipa east something jipa ya mwami ekizo ababiri yali somekeri yali jipa ngali amani ino wanduzi kwanga akizaida mu jipa ngazamba zo kunsomesa economic school Chira high school ali muto so buti awo natandikira awo najawo nasoma kai namala nairayo ngera kai odi ebintu ebyoku ebiniga ino obulamu bwange principles de nkukobye tiremera ino ku kintu Mungu bwaba ndikiriza ino Katonda nti tuzira ife kye tukolanga abantu Katonda nasalawo you believer ino mububi bwanga abantu babayinza okubona naki odi Katonda nti ndikubona n'obweni ebyo nibiza n'okuba na byaduzi aye Katonda kuno ku mwoyo kunatambulirako ino that's that you believe in God so believe in God kaina aje Butembe college bali bayigire wawo shooting omulagirire esomere mafubirawo baleta Butembe college aja nasomera awo natyamira awo senior 4 amasomero gona gali okigaza Butembe college kali Butembe kaliyo ayi buti bagikyuse eri nakodi bajeta batya nkabya bajeta batya awo so natandika ku senior 5 nainga boyidi obuwedere bwe sente awona avambyo okusoma natandika obulamu buti kufukira baba kukola nga boyidi ebiro so wafuka ku baba awona fukira o baba mama Kalibala nafuna omukazi mama Kalibala baduzi bato kaibwe mbakobera n'ebyali enuma bayinza n'okunoba mama aja mukyale yandirira n'omuwala mama olokuze alikuze kayi fumbale chapati mbamwe 10 nzanirwako bafumba chapati ndi nkobere chapati dali nze nakuguzanga chapati kumuyembe waliwo n'omusada amwetanga Juma yafa bambi yafuna accident Juma yes yafa ngoida kule wagula embuzi yes wakoboti bansibire kuli chapati nize nakuletanga chapati yakakalenzaako sure so nga ndikola awo nfunye mu kwa kasente nfune 10 nize nasoko ogula bidiko ekayunga ku muyembe bidiko ekayunga ku muyembe ekyalo kyekayunga nize nasoko ogula bidiko era muganda wangu byo yatimange emamba bamweta Paulo najibereka nabubereke Kampala nga naida ku Kampala yenka mbavuka abo akulete ku bidiko yali atundanga itunga aide Kampala yasubula buti yaida n'ebintu ebyo bidiko dasoka kubanderu ngezira bidiko yakala yindi era najigula emitwalo 2 kitundu aingo okungana emitwalo 2 kitundu yadisondere emyezi 3 ayo kuba mwaka chapati kuba zena nakuba chapati yokusoma chenda na 8 chenda na 7 chenda na 8 chenda na 9 wazi chapati maker nga denkuba iwe wenkugulire ku chapati nga ndiganiri wangwira ku chapati ngosoboka nandiri munene ku me waidanga wa parking emotoka kule kubucha twasaba busaba engo byokulamusako era nga ngobi nakati butijayo lwena funa omukisa okusembera woli lwena kusaba omulimo ku radio ANBS bankoboti soko kali muto aye talent bwobo ojiwulira sigala ngo ojitambulira ku oida kutuuka ebiseera ebyo mukyala Mirembe Amina omugenzi bambi Subaha
ni group eyo Subaha bali bakola training kuigombolola eya program bajetanga ebiso banabiso bali mu group omwe bali bajeta bataka mutebenkere so nga bakolera awo training nga mwami gulume yaba waawo space mwami gulume ne yali ikiya manero sikiri we mafubira kati ebyo bulijjo nga tobingamba I'm now remembering tiwandeteranga chapati bakinga kuno okutemesa embuza najango kubiyekikalucho bulu nga buli lwomujeka mulimu ajanga ino kuziika nga buli lwomujeka mulingo ofumane nga tobitaawo embuzi era nga embavu edo imwede mwete embirizi Luganda embavu edo muntemere embavu enyama y'embuzi twabireka ino enyama y'embuzi olatukayo kati ndikwenda Kibumba embuzi nyama y'embuzi n'ekyennyanja byensinga okulya they are the best so wayendanga ine ebintu ebyo ninga bwengula aba chapati ngula zana mutera ku chapati ngokuba ngonde tanaida na nale ngoleta chapati ayo wankoba nti ayo wofuna omukisa we bakolera ebintu ebyo jaawo nayambuka kuigombolola swengere yes nga waliwo oyo Mirembe Amina mukoirime wange mukazi gwoine wakamuwala we mukoirime wange nga tujja twabalingira nga bazaana basubaha abo ba lukulukomba lukulukomba lukulu ali mu muzairu kulukomba twabalinanga oyo Mirembe wanabavuka abandi so nga tubaawo twegomba nalingirira nakana tyayibenda akituukako so kyobo mpa amaani paka leero era omanda sebo nga bulijjo tusibimanye ebyo ebintu that's what I keep telling people that you never know the people you inspire that's one of the nzo okutegeera nga abantu banira Swengere n'okutegeera nga abantu babere bangoberera kuba kati muyanga avire mu opposition ayingire NRM atandika okuba amasimu tuviremu tukunamire tikisoboka biki bemperano obona aba bakuba amasimu kaina abali bakakutegeera zena waire kyanuma nga omuntu kyakuluma of course kirwa kunuma iwo idi amani gwali otuwa side eno okusindika omusaada oyo kyakuluma aye muyanga utayo mwidi kubango izo bato mwidi omusaada gwebeta Simon muyanga lutayo mwidi netaga kayibwa kuchaza oyo musaada omwidi muyanga lutayo Allahu akbar subhanallah ati katonda baida we yakikola mu bugenderevu byonna bino byabikola mu bugenderevu bwakuwa amaani agamaani ge tulina mu nsi iwe akutoolaku ekigategeera yakita mu bantu wabanga era bobo nabo abekudumba zaninze Swengere bankubira enduulu tidda kulamusa ono wano tijjaawo tikola nti iwe kayo obo oli kulwana kutegeera katonda kye yakuwa kyova nabo ebirira bigwo buti iwe lina Simon muyanga lutaya niwe mwene tolidi kuba nibendi kuwairo bali tolidi nze mu lugendo lwange paka ni wano wendi oyinza okubanga onina kunga 30% kuba nibine byaswengere niwe wasooka okunkubira isimu tutuwa no ku TV bali kwenda buntu ebyensasula nebyalema yodukira package je wankobera je bali tuwa banga jete offer mbaida akolanga ati bakole bati bakuweyanga yoko sente bakole bati ekyese ande twale bagana kusena akanti bakuwe sente kamala what I remember kinta koberanga nga nsitwagolinga bakuwe sente obuntu obwo babuwe mwami gweta Christopher Wanobere utini but yadi production manager wa NBS yanga tebasola kuongeza sente comedy wolusoga tatunda tugenda era wanekuna kuino na chirekula wanekuna ku ayi wampa amani megabisha kameka nakandi comedy wo yali mu sente wabisha kameka saga busaga abasada ababukedde abo bayida bayogere sente denta uliranga na mukamange tiyayira mu kigambo ninze tiyayira mu twalo mukabwambira okwira idinda ku shootinga video omalo okutandika okubukola bakubukedde ngone yankati comedy wolusoga tatunda era wampaire emboze akwecha siye musajja woyo mugamba je konzeka era wankoba tikyamuluma ino numaina kanti omusajja namubaleeta nga comedy wolusoga takola ki tatunda kati bukedde mututte up to date of wena maliriza comedy olwo nga ngemye kuba buche kya comedy ekyo kyo omuntu bwambona tabana doubt nti tisobola kumusesa malo okusoma tuje mu comedy olimba ile kali kumaliza okusoma kupozinga ntandika okola emirimu agency nwekeza era chapati nize na soko ovuga boda kayunga ku Muyembe
nkobe nize nasooka ogula bidiko nize nasooka ovuga boda ekayunga ku muyembe boda ya piche yegali boda yegali kai pichi ng'ogitolawa bisere waliwo meti bumeti obutontono buti mwami omwana omweta Steven akabwayi yalina egaali ayenga n'omugaiga so nga agireta yagiparkinga awo nze bwe mayize okuba chapati navuga era nga mwe navuga bantu nze mvuga migugu migugu kati gajjawa kyamagwa nva mu kyalo mpaka muri kubona mama wange omusota gwa muluma twayira kwa kagugu ekyamagwa mu butiki omwo buwekula songa we mali okufumba chapati kuncho najja kuwakana n'abanetereza na butika inatandika pichipichi so mukubaawo nabukira taxi okusomola okupozinze kupozingira edala ninze nzira isubi ntindiramu so okusoma wakoma musini ya 5 at that time tamu nesooka okusinza ku byetaago biki nakamuzeeyi nti nze wano wemaze senior 4 wano ndisabanira muganda wange andira kwa Ayubu muyonja Ayubu akaali wala musembeze ku ye naatuuke wano The Inside Out ne swengere wa mjala so tumupozinge mu katono bwe tukoma mu kintu ekyokubiri tugenda kati ku swenge tuvude ku Hussein Muyonjo mutabani wa Haja Sheikh Akamada Haji Akamada Muyonjo mutabani wa Naku Fatuma yes Fatuma muzukuru wa befumbe tukoma tugenda ku Musajjon avadde mu bino agenda mu biralo okufuuka omusajja abasisenyo oli ku SMN News tumulamu katono tukoma otovaawo